So those dogs. Okay, so don't mind my voice and all that stuff. Okay, so yes, Moonlight, as I told you in the videos, well, maybe, because I also do TikTok. But yeah. Okay, so the first thing is the little puppies, we're gonna sell them. I'm gonna ask them, well, my uncle, how much must we buy it? So, if you're not too far, so we live in Brakpan, and I also speak Afrikaans. So, ons gaan het verkoop, maar ek weet nie hoeveel nie. So, ek gaan van my oom. So ja, as jy wil dit koop, dan is ons in Brakpan. En dit gaan nie vir jou message sê of dit because ek weet daar sal mense wat kinders stel en al daai. So ons bly net in Brakpan en by Anker. So ja. Okay, so as jy wil like koop jou hondjies of ek sê so dan ja, dan weet jy waar ek. Maar ek sien hulle elke dag by Anker, so ja. Ja, so as jy wil die hondjies koop, dan laat ons net weet, dan sal ons sien waar jy bly. As jy bly te ver, dan nah. Okay, but dankie om te kom gesels en te luister. But ja. So so ja. Okay, so as jy wil sal die honde, dan laat ons dit tog weet en dan ja. Maar ek sal sê between like June, July, ietsie so. En dan sal ons dit verkoop. Okay, so boy. And ek sal maybe ja. Okay, bye julle.